turashimiye Imana yo yaduhaye akanya keza nk'aka ngo tube tukiriho turi bazima, kandi turashimiye n'abarongozi baduhaye aka kanya kugira ngo duhagarare imbere y'ishengero ryayo. Imana ibahezagire cyane. Tudatevye reka turirimbe. Ndakunda kuririmba, muyangane gatoya. Mwarimu Prosper ashobora kudufasha piano gatoya, turirimbe mu gitabo muri izi ndirimbo z'agakiza zo mu Giswahili 273 273 mu Giswahili. Sinzi uko muyizi ariko turakurikirana buke buke. Ni uheri kuamini, ni uheri ni uheri kumwamini Mungu kama Ibrahimu wa zamani, hakutiwa shaka kwa uchungu, ila alitii kwa imani. Ni uheri kuenenda sawa katika mapito ya sheria, ukijaribiwa na kukawa, mwisho Mungu atakujalia. Mashujaa wote wa Biblia hawakufurahi kwa anasa, wakavunjwa kutumainia Mungu na uweza wake hasa. Tena wakaenda kwa imani ya kutetemesha ulimwengu, wakashinda giza na dukani. Sifa na heshima zina Mungu, yeye atakayekuzwa naye kwanza aziliwe kuwa vumbi. Bwana wake mwema na ambaye Baba humpenda humurudi, hivyo Mungu awakamilisha watu wake kwa mateso, na zaidi kuwafahamisha kulijua pendo lake kuu. Na ikiwa raha ya dunia yatoweka katika jaribu, mwaminifu atafurahia Mungu wake kwa yu karibu, na mavuno ya taabu yake yakichomwa na kuharibiwa, akategemea
manunguniko jipe moyo enyi kundi dogo na msiogo hatarini Mungu la Mwenyezi Mungu litawaongoza safarini. Haleluya, kwani majaribu yahimiza msafiri mwema hata ataona kwa karibu mji wa upendo. Amen. Iyi ndirimbo irampezagira cyane. Ni indirimbo yerekana umukristo ingene akwiye kwizera Imana. Iravuga kuri Aburahamu kandi ikatubwira na twebwe abubu ingene dukwiye kubyifatamo iyo byagoranye, ingene dukwiye kwizera Imana n'ibyacu naho byorangira bigahera ibyo twaruhiye, n'ingene ibyo twaruhiye ngaho ku isi bishobora kurangira bikadushirako, ariko ko tudakwiye bitinya, dukwiye kwama tunezerewe muri Kristo. Dusome ijambo ry'Imana muri ubu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 14. Turasoma cyane, duhereye ku murongo wa mbere turashunguruka gushika ku murongo wa 14 mwihangane. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo abatariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu, kandi ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka kubajyana iwanje ngo aho ndi namwe abariho muba, kandi iyo nja murazi inzira ijayo. Toma aramubwira ati mugenzi, ntituzi yuja, dushobora dute kumenya inzira? Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri data ntamujanye. Iyo muba mwaramenye na data muba mumuzi, uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. Filipo aramubwira ati mugenzi, twereke so, bizoba bihaye. Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo, nurakaruha umenyaga Filipo? Ubonye jewe ababonye data, none uvuga ute ngo twereke so? Ntiwizeye ko jewe ndi muri data na data ari muri jewe? Amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko data aba muri jewe niwe akora ibikorwa vyiwe. Nimunyizere ko ndi muri data na data ari muri jewe, bibuze muve kwizera kubw'ibikorwa ubwavyo. Nukuri ndababwire, unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, kandi azokora ibibiruta, kuko jewe ngiye kwa data. Kandi icyo muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora, kugira ngo se ashimagizwe mu mwana. Nimwagira icyo musaba mu izina ryanje nzogikora. Amen. Santo Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1 a 14. Diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Amém. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho?
Disse Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede em mim que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. Amen. Dufise teme cyangwa umutwe w'ijambo uvuga ngo izere Yesu uko yararijo n'ubu ni kwari. O tema da palavra de hoje é crer em Jesus como ele era ontem, ainda é hoje também. Nyoteje gusoma amajambo Acabamos de ler essas palavras menshi longas, ariko yerekana Yesu n'intumwa. mas mostram Jesus e os seus discípulos. Usomye neza ukihweza Quando tu lês atentamente, ubona ari amajambo yo gusezerana. o verso é como se fosse palavras de despedida. Yari amaranye igihe cy'imyaka 3 irenga Já estavam com eles há 3 anos ou mais, ari kumwe nabo estavam com eles, ababwira ijambo ry'Imana, lhes falando da palavra abigisha, lhes ensinando. kuko yari azi ko igihe kizogera akagenda akabasigarana igikorwa. Porque ele sabia que chegaria um momento em que ele voltaria e deixaria a obra com eles. Byasaba ko bigishwa neza, Então era necessário que fossem byasaba ko bategurwa neza necessário que fossem bem, kugira ngo nabo bazoshishikare gutegura abandi. para que eles também pudessem continuar ensinando e levar para os Ariko uri kurakurikirana neza aya majambo, Mas quando vocês veem, nubwo bari bamaranye igihe kirekire, por mais eles já tenham tido longo tempo juntos, hari ibintu batatahura neza. há coisas que eles não entendiam bem. Yesu ubwiwe ntibari bamuzi neza, Jesus não o conheciam exatamente. nubwo yabatoranije, Por mais que ele, nubwo yakora ibitangaza babona, apesar de ele fazer milagres, eles viam isso, bari bafise agahaze muri bo, mas que eles ainda tinham uma dúvida. kandi we yarabibona kuko yari Imana, E ele via isso porque era Deus. ariko akabareka kuko cyari igihe cyo tumwidegembya. Mas ele lhes deixava assim porque era Bari kumwe. tempo de liberdade, estando com Ariko aha rero Mas então aqui yabona yuko igihe cyegereje yuko atandukana nabo, ele via que o tempo se aproximava da sua separação. yabona ibihe bazosigara baracamo ku isi, Ele via os momentos em que eles ficariam. yuko bitari kuba ibihe byoroshye. E não seriam momentos fáceis. Byasaba yuko abategura neza É rero. necessário que ele se preparasse bem. Atangura kubabwira Então começou a dizer, ati ntumuhagarike imitima, não se turbe o vosso coração. ariko Mas mwizere Imana, creem em Deus. nanjye munyizere. Creem também em mim. Aho batangura kwipanga neza ati uyu mugabo ibintu agomba kuvuga reka twitegure tuwumve. Então ali começaram a se organizar para ouvir as coisas que o Senhor vinha para dizer. Arababwira E ele lhes disse, ati muhira kwa data hari amazu menshi, do meu pai há muitas moradas. iyo abatari ariho nari kuba ndabibabwira. E não fosse eu, como teria dito. Barumviriza E eles ouviram. ati kuko ngiye kubategurira ahanyu, Ele disse, então porque eu vou preparar os lugares. nzogaruka kubajyana Irei outra vez para vos levar. ngo iwanje ngo nzogaruka kubajyana iwanje kugira ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Eu vim outra vez para vos levar, para que
onde eu estiver, esteja a resposta também. ku murongo wa kane ashyiraho akabiga ngo kandi yonja murazi inzira ijyanye. E o versículo 4 ele diz, mesmo vós sabeis para onde eu vou, conheceis o caminho. Birabazazanira. Talvez esteja atrapalhou. Ubisoma Quando tu lês, ubumengo ngo bari ibijuju você pode ler ou se parecer que eles eram, ariko byari bigoye nyine. mas tinham coisas difíceis mesmo. Toma abo wa mbere Então Tomé foi o primeiro. aramubwira ati mugenzi ntituzi iyo uca, Ele disse, Senhor, nós não sabemos para onde vais. ntabwo tuhazi, Nós não conhecemos. dushobora dute kumenya iyo nzira? Então como é que podemos saber o caminho? Yesu aramuraba Jesus olhou. ati Toma, Disse, Tomé, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ndawushika kuri data ntamucyaye. ninguém chegou lá senão por mim. Hawamengo ni Toma wenyine byazazaniye, Então, aí parecia que era só o Tomé que estava desentendido. ariko n'abandi niko byari biri. Mas os outros também estavam na mesma. Filipo nawe aranyeguruka Ele disse que também estavam mexendo. ati tureke so, Então, nos mostra só. tureke so wawe. Nos mostra só que é Pai. Yesu aramubaza Jesus lhe pergunta. ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nturakaruha umenya Filipo? Ele disse, estou com você há tanto tempo. Será que ainda não me conhece mesmo, Felipe? Bisobanurwa abo bantu Yesu yari yaragerageje kwigisha, uri kurasoma O que quer dizer que Jesus já tinha tentado. yaragerageje kwisigura uwo ari we, Ele tentou falar acerca de si e se explicar para eles. kandi wamengo bariko barabyumva ariko ntibabyumva, E parecia que entendiam, mas não entendiam. kuko hari hakenewe ko bizera. Ainda faltava que eles crescem. N'ubu ijambo rikibagoye ngaha ni ukwizera ko Yesu ari Imana, E aqui também a palavra diz que devem crer que Jesus é Deus. ni ukwizera yuko ibi byose yariko aravuga ngaha byari gushika, Deve-se crer que tudo que ele falava aqui iria se cumprir. akazogaruka kubatora akabajyana. E ele voltaria a lhes levar. Ukwizera rero Então a fé nibwo rufatiro mu nzira y'agakiza. é a base no caminho da salvação. Atakwizera Sem fé, ntaho tuba turiko turajya. não estaríamos aí no ciclo. Yesu rero aha Então aqui, yariko arabazana mu byo kwizera, Jesus trazia para as coisas da fé. kuko no mu isezerano rya kera Porque até no Antigo Testamento, Abisirayeli bari basanzwe babayeho bazi ko bafise Imana batabara, os israelitas eles viviam sabendo normalmente. uko igihe Imana yatuma Mose kuja kubakura muri Egiputa, Porque no momento em que Deus mandou Moisés, ibwira Mose yuko yaravye ubwoko bwayo ikabona yuko ibibazo ari byinshi igomba kumanukana no kubatabara, dizendo a Moisés que olhou para o seu povo e entendeu que seus problemas são vários e não deve ir lá lhes socorrer ou lhes salvar. na Mose byaramugoye kubitahura, Então Moisés foi atangura gukekera ati nzobabwira kuri começou a perguntar, vou dizer que tu és quem? Quem és tu? ati genda uzobabwire ko ndi uwo ndiwe. Disse, vai dizer que eu sou. Mose nawe agira ibibazo byo kwizera, Moisés também teve esse problema. ariko ashitseyo Mas quando chegou, atanguye kubibasigurira começou a explicar. nabo kandi birabagora, na Farawo kandi biramugora kubyumva, O faraó não entendeu isso. ariko Imana irabikora. Mas Deus assim o fez. Haragera aho ikubita abanyegiputa n'ibyago, Chegou o momento mesmo em que os mpaka bararekura ubwoko bw'Imana buragenda, problemas até o momento de serem graves. kandi bariko baragenda E quando eles iam, babonye Imana ikora ibitangaza bitandukanye, viram Deus fazendo milagres em momentos de Deus. ariko habaye akabazo gatoya, Mas teve lá um pequeno problema. wacu usanga batakaje ibyo kwizera. Eles não perdiam a questão da fé. Rero bari bazi Imana Então eles conheciam, kwiriho sabiam que existia. kwitabara, E eles sabiam, ariko bakagenda bakegerana uko nyine, mas andavam. ariko bazi ko Imana iri, Mas sabiam que Deus existe. ariko kandi batayibona. Mas também sem o ver. Ariko Yesu Mas Jesus, yaje ari Imana mu bantu, ele veio sendo abigishwa muri iki gihe cyabo os discípulos nesse n'abantu bari bahari icyo gihe Yesu ari muri minisiteri yiwe, tempo, Jesus falou, bo bari bagize amahirwe yo kubona Imana n'amaso. tem uma
graça de ver Deus aonde? ariko rero kubitahura yuko ari Imana, Mas não perceber que ele era Deus. ibyanditswe bari babifise, Eles tinham as escrituras. barasoma ijambo ry'Imana kuva mu gihe cya Yesaya bakabona yuko havuzwe Yesu uzoza na Mesiya gutabara ubwoko bw'Abisirayeli. Viam as escrituras do livro de Isaías, viam que há um Messias que nasceria e viria salvar o povo de Israel. ariko bakaguma barorera ubundi kandi yarashitse, Mas eles continuavam em espera. kandi n'ibimenyetso bigaragaza neza yuko ari we. E todos os sinais comprovavam que era ele. Ntibabitahure. E eles não Nta kuntu Yesu rero yari kugenda não entendem. akabasiga muri uku kudatahura. Então não tinha como Jesus ir e lhes deixar nessa. Byasaba ko abigisha kwizera Imana batayibona. Então era necessário que os discípulos crescem a Deus sem mesmo o verem. Amen. Nabwo byoroshye. Não é fácil. Byasaba ko bakomeza abigishe Era necessário que ele continuasse a lhes kwizera Imana batayibona. crerem em Deus sem verem esse Deus. Niyo mpamvu yababyaye amajambo Por isso que ele lhes falou essas palavras. ati ngomba kugenda, Isso eu quero ir. ariko munyizere, Mas creio em mim. mwizere n'Imana, Cremos também em Deus. ariko nzogaruka kubatora. Tem que voltar a os buscar. Niryo sezerano dufise Esta promessa que nós temos, natwebwe nk'ishingiro ry'Imana. nós também como igreja de Deus. Azogaruka, Ele vai voltar. n'umwizigirwa, n'umwizigirwa. Ele é. Teme ivuga ngo uko yari ari ejo O tema diz como ele era ontem. niko akiri. É como ainda é hoje. Ni ukuvuga Yesu ntahinduka, Jesus não muda. ni Imana nzima. É um Deus vivo. Ibyo yakoze kera Tudo que ele fez antes, n'ubu arabikora, até hoje ele faz. kandi avuga ngo uwizeye Ele diz: se crês nele, nawe uzokora ibyo yakoze você também fará. cyangwa ukore n'ibibiruta. Ou então coisas maiores. Ariko urizera. Mas crês. Kwizera ni iki? O que é então crer ou ter fé? Usomye mu Baheburayo igihe gice cya 11 Capítulo 11, ku murongo wa mbere versículo 1. havuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi bitabonwa niko kubitumenyesha ko ari iby'ukuri. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ukwizera ni ukumenya rwose ibyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hari ibyo wizigiye, Há coisas que você espera, ababigishwa talvez yari amaze kubizeza yuko azogaruka kubajyana, ele já tinha os feito esperar, yari amaze kubizeza yuko agiye kubategurira ahantu heza bazoba. já tinha metido essa esperança neles de que ele ia preparar o lugar para onde eles Kandi amazu menshi mu buryo ata muntu avuye buri kibanza casas bonitas, muitas casas mu ijuru no céu, heza. lugar belo. Ijuru ntajya urigera ubona, ijuru ntajya urigera ubona, O céu você não viu, ariko bakubwiye yuko bagiye kugutegurira ahantu uzoba. mas dizem que foram preparar um lugar, um sítio onde você vai viver. Agomba agende Ele quer ir, abasige vos deixar mwenyene, sozinho. ariko hakeneye kwizera yuko ari muzima, Mas é necessário hakeneye kwizera yuko atabeshye, hakeneye kwizera yuko azogaruka atabeshye. é necessário crer que ele vai voltar. Abigishwa Aos discípulos. ntibyari gushoboka, Não era. niyo mpamvu hageze igihe Por isso que chegou um momento baramufata que pegaram, baramubamba, me crucificaram. ariko amaze kuzuka Mas depois da sua abasanze i Yerusalemu quando
quando ele se encontrou em Jerusalém, arasubira arabasezera ukundi ele voltou a dizer ibyo yari yarababwiye birashika aquilo que ele tinha dito se cumpriu. ati ndagiye Disse, eu vou, ati ariko kandi murebe mas também ndi kumwe namwe gushika ku munsi w'iherezo estou com vocês até ati sinzobasiga nk'imfubyi e não vos deixarei órfãos. ati ariko mugende Yerusalemu Mas espere em Jerusalém. murorere Espere. muhabwe mpwemu yera E sejam dados os Espíritos. ati kandi muzotse muvuga ubutumwa Depois, Cristo o Evangelho a todo mundo. muzorere i Samariya Vão muzogeze no ku mpera y'isi até ao bisobanurwa yuko o que quer dizer? uku kwizera kutari gukorera muri bo Esta fé não ia operar batuzuye mpwemu yera se eles não estivessem enchidos do Espírito Santo. tumaze iminsi twigishwa Já temos dias yuko dukwiye kuzura mpwemu yera que devemos ser enchidos do Espírito Santo. tumaze iminsi twigisha Já temos dias ibyo kwizera das coisas da fé. ariko kandi tumaze iminsi tumva ati ugomba ikintu ku Mana bisaba kuyizera kandi bisaba kumenya kurorera E também aprendemos que para você que tem algo esperando em Deus, é necessário que tenha fé e que ele espere. iyo ni suite logique y'ibi ndiko ndavuga Então, isso é uma pensamento lógico disso que eu estou kuko ntushobora kwizera utuzuye mpwemu yera Você não pode crer sem estar. mpwemu niwe yabashoboje Então, o Espírito, ele diz, Yesu amaze kuduzwa babona depois de Jesus ter subido, basigaranye umubabaro eles ficaram. ibi byose yababwiye barabyiragira Não, tudo isso eles esqueceram. bamwe ukwizera kuratakara pe bamwe basubira kuroba Nos voltaram. abandi turabona babiri bagana Emawusi Outros vimos outros. bari bijini batujya bamwishe kaba Eles dizendo aqui foi morto, já era. biraheze birarangira Acabou. n'igihe amaze kuduzwa mu ijuru bari basigaranye ubwoba bwinshi Então, no momento em que também foi levado ao ati uyu mugabo yaratuweshe kabisa esse homem ntibigishobotse nazogaruka não é possível, não volta mais. kumbure biyumvira ati nayo yaboneye ku isi zijya nkoni bamukubise Então, a pessoa deixa aquele que ele viu, que ele teve. aha azogaruka kweli kuri iyi si iyi Neste mundo aqui, ariko Yesu ntabwo yariko arafyina Jesus não estava brincando. byasaba kuba mwizera Era necessário que mpwemu yera rero amaze kubururukaho ku munsi wa Pentekote o Espírito Santo ter descido sobre eles. barahabwa ubushobozi budasanzwe Eles foram dados de nicyo cyabashoboje kwizera by'ukuri Foi isso que eles fossem. uku gukekeranya kwari muri bo kurarangira Essa dúvida que barahaguruka batangura gushingira intahe Kristo levantaram todas as ordens, baremanga ficaram baremera guca mu bihe bigoye baremera guca mu bibazo baremera kurara inzara kubw'ubutumwa bwiza baremera kubura ibyo bambara aceitaram ter falta do que kubw'ubutumwa bwiza abandi barakubitwa inkoni nyinshi ariko ukwizera kwari kumaze kuba muri bo icyo gihe ibyo gukekeranya ko Yesu atazoza byari byarangiye kuko bari buzuye mpwemu yera bari buzuye mpwemu yera aca bashoboza kwizera by'ukuri ujya muririmbyi wo mu gisore yavuze ngo bagendana ukwizera kunyiganza isi Então, aquele pastor Israel disse: eles tiveram uma fé que estremecia o mundo. uko kwizera Esta fé niko gukora ibitangaza mu ishengero é essa que faz. uko kwizera Esta fé tutagufise biragoye nuko n'abandi tubabwira ubutumwa ngo bakizwe é difícil que nós falemos aos outros. uko kwizera tutagufise biragoye niyo uri mu bihe bigoye gushikama Ficar firme. kwizera rero kurakenewe Então, é necessário utegerezwa kwizera yuko Yesu ari Imana ter fé e ver. utegerezwa kwizera yuko Yesu yanesheje urupfu Tem que ver que Jesus venceu akazuka e ressuscitou. akaduga mu ijuru Ele subiu ao céu. ari kumwe na se Está com o Pai. azogaruka kudujana Ele vai voltar ko yaduteguriye amazu Ele
ko dufise ibibanza aho tuzoba mu ijuru, ahatazoba umubabaro, ahatazoba indwara, ahatazoba amageragezwa. Yesu adufashe cyane. Umengo biroroshye ariko biragoye. Uriko uraraba ibihe turimo, abantu tumeze nka kijya gihe intumwa zari zirimo, igihe cyo gukekeranya. Ibibazo biriko birakubita abantu, ukabona umuntu yamaze gutakaza ukwizera neza. Yewe ndi muri Kongo, harabaye intambara, inzara irakubita abantu, ubuzima bwamaze guhagarara, abantu bari munsi y'ibitanda, ugiye n'umutwe bazawumva gu, usohotse hanze ukumva ngo di, umutima ukacukumira. Nta gukora, nta masoko, abantu turi mu mazu. Ndibuka tumaze iminsi 3 tudafungura mu rugo, ndi muto cyane. Papa yarabise ubwoba bwinshi, ntiyarashoboye no gusohoka hanze. Ndasohoka ndagenda no kubabanyi nzana imyumbati, ndaraba mbona bariko barafungura bakuru banje n'ababyeyi. Avuga ni birakomeye. Ukwizera kukagiganga. Hari abakongomani bambara ati Imana nibaho pe, ati yaba Imana yari ikiriho, iyi Mana batubwira ku rusengero batubesha n'amasengesho dusenga abakongomani, ati wapi, ati mubyari gushika aha tubona bigeze, ati bego Imana ntibaho. Uwo musore yambwiye uko yari yamaze kuza arambwira ati pe twisonzesha iminsi 3 tubone igitangaza Imana yodukore, kuko ibihe byari bigoye, nta byizigiro byari bihari kiretse umuntu afise ibanga n'Imana. Twari bato turagenda turisonzesha, ariko turavanga cyo turose. Atatangura kwihebura ati Imana ntibaho. Iyo twari kwisonzesha iminsi 3 yari hari ibintu byari guhinduka mu gihugu, intambara ikarangira, ababyeyi bagasubira gukora, tugasubira kuronka ubugari muhira, tuyumvira nk'abana. Ariko hariho n'abantu bakuze, ibyo byo kwizera biriko birabagora. Indwara zimaze kuza, akazi kamaze kononekara, inyungu zitakiboneka, umugore n'umugabo ati he, ati niwe wabitumye, abana ati niwe papa we, tugatana kw'ibiraki kubera kwizera ko hamaze kugabanuka. Hari indwara zishobora kuza, umuntu ukagwara ukatangura kurogota ati Imana ntibaho, ati yaba yari iriho Imana n'iyi ndwara mbona ndwaye yari kuba imaze kunkiza. Ariko Yesu ni muzima, amen. Ndibuka maze imyaka 6 ngize mariage, nahuye n'umuhungu w'umukongomani yafilime kazamento yanjye, ndamuramutsa ndamubwira ni amahoro, ati na mahoro. Arambwira ati ufise abana bangahe? Ndamubwira ni nta mwana ndaro. Ati wori kicucu, ati ko ndakuramukije umbwira ngo urashima Imana, ati iyo Mana uyishima mu biki, imaze kugukorera iki, ko yakwimye abana none uko wavuze ngo urashima Imana, ati wori kicucu. Naramutahuye, nivo yari afise yari ntoya cyane, ntabwo yari kubyumva, nubwo nari kubimusigurira ntabwo yari kubitahura.
Yesu nahinduka kutaba Imana kubera kutarishurwa muri icyo kibazo cyawe. Yesu natakaza izina ryiwe ry'ubumana kubera kwiduka bitari gerageza neza. Aguma ari Imana. Amen. Nubwo tuba turwaye, nubwo tuba tubuze ibyo dufungura, nubwo tuba tugaragara inzu, ni Yesu arashoboye kandi wowe kuzura bwiwe wizere usenge urabe ku gihe cyawe atagitangaza kizokoreka kandi ku isaha yawe, kuko ntituri hano ngo tuyitegeke. Urabya abigishwa amaze kubakurwamo akagenda bagahabwa rero bagatangura nabo bagatangura kwigisha, uyoza kugara boro bahumiriza na Pawulo yiyemera kwica bizeye, agasaba impushya ku ntwaro y'abaroma akagenda akabica. N'abaravuga bati nawe uzohonja kuri icyo gikombe. Pawulo nawe arafatwa ariko agenda kwica, yahawe uruhushya nawe Yesu aramuzi. Ungomba kwikipa Sawuli, yari akiri Sawuli. Kuki Sawuli? Kuki uri kurangora nk'ubu? Mu nyuma yaho yatumye Ananiya kuvugana nawe. Pawulo bamujyana kuko umuntu ashobora gufata umwana. Ikibazo cyari kimaze kumundukura neza. Pawulo aca bugufi, kujya kubyimba kwarangiye, yisanga mu ntumwa. Banamuhera baranajugumiye ati ye Ananiya urazanye uyu, bibaza ko ari cya gihangange. Kumbe Yesu yamaze kumucisha mu bugaragwa, yamaze gucuna ari hasi. Pawulo nawe yinjiramo atanguye kwigisha. Uri kurasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ubibona Pawulo yarakubiswe inguni. Arahaca nawe aca muri iyo nzira, nawe yiga kwizera, nawe aratahura ko Yesu ari Imana, nawe ajya mu bitigiri cy'abizera, nawe ajyamo bizera. Rya junja ryiwe ryamaze kururuka, nawe ajyamo mu bizera. Igicinga nayo kiwe ni kinini cyane ko yarangije neza. Arishima avuga ingene yarwanya intambara nziza, arishima ko yazigamye kwizera, arishima yuko yariko avuga ingene abona n'igitsibo ciwe ukuntu giteguye. None mwene data, urabona igitsibo cyawe? Umeze nka Pawulo yavuze ati narwanye intambara nziza, ndarangije, mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, icyo Imana yabikiye abayizigiye. Ati kandi si jewe gusa, n'abandi bose bamwizeye barabikiwe icyo gitsibo. Suzuma yuko uko kwizera ukigufise, kuva aho wakiriye agakiza wari ufite ukwizera kwinshi, wari wuzuye mbere, ariko mu rugendo, mu bugaragwa,
ibihe birakurusha, Os dias estão aqui. urageraho ubona yuko Imana itariho, Chega uma fase. uragezaho ubona yuko Yesu atagashoboye, uragezaho ubona yuko Yesu Não pode. abesha, Chega uma fase que o ariko Yesu Jesus ni Imana, é Deus. arashoboye. Amen. Ele pode. Izere, Creia. nta mpamvu yo kutizera. Não há motivos para não crer. Hindura gato Muda um pouco. usubire wizere, Volta a crer. urore, Espera. wihangane, Paciência. uzobona Imana. Tu verás a Deus. Kaze nimba ubona yuko ukwizera kuriko kuranyiganga, Se tu vês ou achas que a sua fé haguruka badusenge. Birasika kubw'ibihe uriko uracamo, birasika kubw'ubugaragwa urimo, aho ugeze ntibikunda gushika uzoshika mu ijuru, kuko umaze gutakaza ukwizera biragoye ko uzobona Imana. Ababigishwa bari mu ijuru kubera ko bazigamye ukwizera, harageze aho babyizera, harageze aho bizera neza ko Yesu azogaruka kubajyana nk'uko yabibabwiye. Ibyo nibyo byatumye bashishikara mu nzira y'agakiza, nuko bari bafite ibyizigiro y'uko yasezeranye itabesha, izogaruka kubajyana akabakura mu bibazo, akabakura mu isi y'amagorwa, isi y'ibibazo, aho bashobora no kugusuzugura, aho ushobora gutakaza ibyawe, aho ushobora kuba umukene bikagaragara, mbere bakanagutwenga. até ele decidir. Izere, Creia. kaze bagusengere. Nimba uriho wumva yuko ukwizera kumaze kunyigana, ntabwo biteye isoni, haguruka abakozi b'Imana bagusenge kugira ngo uko kwizera kugaruke. Waragutakaje kandi wari wizeye kera, ariko kubw'urugendo uriko urabitakaza. Ubahembwa bavuga ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera, igice cy'icumi ku murongo wa 38, ngo ariko niyiyongera nazo himbara umutima wanjye. Ariko kandi ngo tweho ntiturabo mu biyongerera bagahona, turabo mu bizera ubugingo bwabo bugakizwa. Somos aqueles que vão crer que sua vida será salva, não aqueles que vão brincar que sua vida ser morta ou perderem a vida. Kaze ni mbuhari Bem-vindo se tiver usengerwe. tenha uma oração. Isaha Imana ntabwo iva ku gihe, isaha Imana ihagarara. Niba wibwira yuko yakwirengagije, ntabwo ariko biri, iragororotse kuko isaha igeze, izagutabara kuko isaha igeze, izagukiza. Kaze Pastor Charles asenga Imana Orar a Deus kubwira ijambo. por esta palavra.